nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 27 ari Nyakamwe umunyarwandakazi Nadia Uwibambe yabonanye n'umuryango we. Mara kubyara umwana wa mbere nigo numvise niyakiriye numva ko amuningira nyine ari bufite ariko nubundi nakomeza kwimva ko cagase ukuntu umutima wari nyishuza umbwira ariko abo bantu kutabashaka. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye uwo muhango wabereye mu murwa mukuru i Kigali. Inkuru irambuye mu kanya. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye abahamagarira abarundi bose kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Kendavye abarundi ivyo bakora mu mahanga ngene bafasha ibindi bihugu gutera imbere mugabo mu gihugu cabo bikabananira mvuga nti no mutima w'ubwenge wahumirije. Yabivugiye mu nama rukokoma ku bukungu n'iterambere yabereye i Bujumbura. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru bavugwa hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi biriweho. Tagize mwiriwe Veniste yahere kuyavugwa muri Amerika. Abategetsi muri leta ya Tennessee ni umanuko bwa leta z'ubumwe za Amerika bavuze ko abantu bashika kuri 200 bapfuye abandi hafi 40 baraburirwa irengero inyuma y'imyuzure y'imvura yari ivanze n'igihuhusi cyinshi yasanganguye ibitari bike muri iyo leta. Abapfuye bava ku rugero rw'abana bakiri bato gushika ku bageze mu zabukuru. Gushika ejo ku munsi w'Imana imigende y'amazi maze guhera hagaragaye ibisigarira by'imodokari zaguruwe n'imiyaga, amazu yaba ay'abantu canke n'ubudandaji akaba gisigaye ari imishinge gusa. Washington, ijwi rya Amerika. Leta ya Amerika yatangarije ku munsi w'Imana ko yakuye abantu 7,400 i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistan ku munsi w'ejo w'Imana. Ni mu gihe abategetsi ba Amerika bahanzwe n'ico umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yise ibihe bitariko biraborohera ku kibuga c'indege i Kabul ni nyuma y'abatalibani bigaruriye ubutegetsi. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika Lloyd Austin yaratanze uburenganzira bwo gukoresha indege 18 zo kuja gufasha abanyamerika hamwe n'abanyafghanistani binyegeje mu bibanza bitandukanye inyuma yo guhunga umugwa mukuru Kabul. Bugizwe gatatu mu myaka 30 Amerika yikora kuri izo ndege za gisivile kugira zifashe igisirikare. Muri rusangi abategetsi bo ku ngoro White House bavuze ko Amerika yakuye abantu 25,100 muri Afghanistani mu ndwi zibiri ziheze, no kuvuga ko baciye bashika ku 30,000 kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa Perezida Jake Sullivan yabwiye televiziyo CNN yaha muri Amerika ko Amerika yagiranye amasezerano n'ibihugu 26 ku isi bizokwakira abanyafghanistani, abanyamerika hamwe n'abenegihugu b'ibindi bihugu. Yavuze ko abandi bazoshirwa mu makambi y'igisirikare kirwanira mu kirere ari mu bihugu bibanyi na Afghanistan. Tukivuga kuri Afghanistan nyene, abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G7 bazoganira kuri urwo ruhagarara ruri muri Afghanistan mu nama yatumwe ko kuzoba ejo ku munsi wa kabiri. Ivyo byatangajwe ejo kuw'Imana n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byaranebaguwe cyane ku kuntu byavyifashemwo muri ibi bihe ibihumbi by'abanyafghanistani n'abanyamahanga bariko barahunga umugwa mukuru Kabul. Muri Afrika, muri Nigeria, abagabo bitwaje inkoho bararekuye abandi banyeshuri 15 kubarenga 100 banyurujwe mu kwezi kw'indwi babakuye mu ishure ryisumbuye ryo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ni nyuma yo kwakira amafaranga bari barasabye kugira babarekure nk'uko byavuzwe n'ubuserukira ababyeyi babo bana ejo ku munsi w'Imana. Abitwaje inkoho batari bake
barateye ishuri ryisumbuye ryitwa Bethel Baptist High School ku itariki ya 5 y'ukwezi kw'indwi mu micungararo y'i Kaduna n'umugwa mukuru wa leta ya Kaduna nyene. Batwara abanyeshuri 121 babasanze mu buryamo bwabo. Abanyeshuri barenga 1000 nibo bamaze kunyuruzwa kuva mu kwezi kwa12 umwaka uheze, inyuma yaho iyo migwi itanguriye gutera amashure. urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu radio yacu voa.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara turayihera mu Rwanda, aho kuwa gatandatu w'icyumweru gishize radio Ijwi ry'Amerika yitabiriye umuhango wo guhura kw'imiryango yari yaraburanye nyuma y'imyaka 27. Mu bari baraburanye harimo Madamu Nadia Uwibambe warangishije abe mu kiganiro Agasaro Kaburaga, biza kurangira amenye ko akomoka mu muryango kwa Nshutiraguma Innocent na Nyanzirayima Kurata. Ijwi ry'Amerika yohereje umunyamakuru Eric bagira ubusa gukurikirana umuhango wabereye mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Ayo marira yumvikana si amarira asanzwe y'agahinda, ahubwo ni imbamutima zidasanzwe za Madamu Nadia Uwibambe uhujwe n'umuryango we nyuma y'imyaka 27 ari nyakamwe. By'umwihariko uyu Uwibambe yahujwe n'umuryango we basabana kuwa gatandatu w'icyumweru gishize hano mu mujyi wa Kigali. Akomoka mu muryango wo kwa Nshutiraguma Innocent na Nyanzirayima Kurata. Byari ibyishimo bidasanzwe bikomoka ku musaruro w'ikiganiro Agasaro Kaburaga gitambuka hano ku Ijwi ry'Amerika. Nyuma yo guhura n'umuryango, Nadia Uwibambe yatangiye gushyikirana na ba nyirarume ndetse na nyirakuru, ari nako berekana amafoto y'inzibutso y'abagize umuryango ngo babone koko ko bafitanye amasura. Aha barimo bavuga ku mafoto bari batunze mu matelefone yabo ngendanwa. Ubundi papa n'uyu nguyu ariko no kuvuga ngo uretse umukobwa ugiye kuza musa uretse natunguka ye hariya ni wa kabiri wanje n'ifura yanjye nawe murasa gutyo muranareke gutyo bisazo ukaravuga ati buriya wasanga ari amafoto y'umuntu uri hanze yarahindutse ko byari bigoye kugira icyo Nadia Uwibambe yatangaza ku byiyumvo bye, ariko yagerageje. Ndimva neza cyane, numvaga ari ibintu bitazashoboka, ariko n'ukuri sinzi ibyiyumvo byanjye, nabuze n'icyo navuga. Gusa ndabashimira cyane, ndagushimira kumuzana Veniste we sinzi icyo kuvuga, gusa n'ibyishimo gusa. Nadia Uwibambe yabyawe n'uwitwa Celine Uwimana hari mu 1994, amubyarira muri Kongo mu buhungiro. Akomoka mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Ruhashya. Uwibambe nyuma yo kuvuka yajyanywe mu kigo cy'imfubyi SOS Bukavu, aza kwisanga mu kigo cya SOS Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Ubu ni umubyeyi w'abana 2. Ijwi ry'Amerika imuhuza nabo mu muryango we, ku isonga hari Damascene Hagenimana, ndi musaza w'umubyeyi wa Nadia, mu masano muzi ni nyirarume wa Nadia Uwibambe. Amaze kubona umwishywa we, Hagenimana avuga ko uyu mwishywa wabaye incungu ya mushiki we Uwimana Celine. Ubu mbese mbonye incungu ya mushiki wanjye, nyuma cy'ubundi umwana ndamufata mushiki wanjye, ntabwo mufata nkaho ndi nyirarume, oya ndamufata nka mushiki wanjye, ariko mfite agahinda gakomeye cyane. Igishimo mfite by'umushiki wanjye, uyu mushiki wanjye ntabwo genda inyuma mu ruhu, uyu mushiki wanjye nzamufasha nka mushiki wanjye, muzamwisanzuyeho nk'umwana wanjye, nzagufasha nkasha ko tuvinde munazofasha. We no, nakubonye mushiki wanjye, ntabwo nakubonye bibavuga ngo byanyume ntazishaka n'ubyo byanyume kubyumva, ahubwo ni umwana wanjye.
si Damascene Hagenimana wasazwe n'ibyishimo gusa, ahubwo na murumuna we Vincent Hategekimana wafashe iya mbere mu gushakisha mushiki wabo, nawe yatubwiye uko yakiriye guhuzwa n'umwishywa wabo. Ndishimye gusa Imana izajya bagenda imbere genda inyuma mu kazi mukora, kazi kose gahuramo ibibazo, ariko iyo ukora byiza Imana irakurengera, niyo unabizize Imana ikujyana mu ijuru kuko ntacyo bo wakoze. Mushimirire Nshimiyimana Venuste, musurize cyane. Umukecuru Imakurata Nyanzira nawe yishimira bikomeye kuba yarabonye umwuzukuru we ndetse ari kumwe n'abuzukuruza babiri. Ni amashimwe ku Ijwi rya Amerika. Namubonye nashimye Imana, kandi namwe abakozi ba Ijwi rya Amerika namwe nabashimiye kuko mwakoresheje ubutabazi bwo kuntabara, mugatabara umuryango wanjye wari warazimiye. Umuryango wanjye wari warazimiye kuko iyo tuza kwicecekera byari kuzabaho gutyo ntitugire n'igisubizo. Ubwo rero ndumvashimiye Imana, namwe rero abanyamakuru nkaba mbashimiye ko mwakurikiranye icyo kibazo cyane mukagikurikirana none kikaba gisohoye. Kubaho mu myaka isaga 25 utazi inkomoko yawe nabo mu muryango, ubwo buzima bumera bute? Ni ikibazo musubizwa na Madamu Nadia Uwibambe. Ntabwo ari ubuzima bworoshye, ubaho wibona nkaho uri igice cy'umuntu, kuko uribaza se navutse ku giti, kubaho nta n'umuntu n'umwe, mbese ntabwo ari ubuzima bworoshye kuko nabyakiriye neza. Mara kubyara umwana wa mbere nibwo numvise niyakiriye, numva ko nta muntu ngira nyine ari mfite, ariko n'ubundi nakomeza kwiyumva ko ncagase ukuntu umutima wari unyishuza umbwira ariko abo bantu kutabashaka. Uku guhuza uyu muryango kandi byashimishije umusaza Rwamurinzi Leonard. Uyu ni umuturanyi wa Nadia Uwibambe, yasaga naho ari umubyeyi we wa hafi, akavuga ko umuryango urushijeho kwaguka, nawe agashima umusanzu wa Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byayo. Ibintu byose kurwara ibyago iki ninjye wari nkase. Ubu rero njyewe sinabona uko nabivuga, kubona ampuje na ba nyirarume na nyirakuru, noneho ubu nishimye birenze abanyamakuru. Nabashimye by'Ijwi rya Amerika, muri abagabo beza, uzahora n'uwo murava, kandi uriya mukobwa ntabwo yambereye umukobwa mubi rwose, yaranyubashye, narwara nanjye akandwaza, mbega tugafashanya ikintu cyose. Igihe n'umuryango wagutse cyane cyane, nishimye nanjye nabonye undi muryango ntarinzi. Imana ibafashe namwe, buriya n'umuryango mwabonye. Icyo nongeyeho, mujye muhora mukora ibi byiza nk'abanyamakuru b'umwuga kandi b'abanyarwanda b'umwimerere. Rwose Imana ihabwa icyubahiro, bashimye cyane nuko nakabahaye mwese. Ijwi rya Amerika ryabajije Bwana Damascene Hagenimana ikizakurikira nyuma yo kumuhuza n'umwishywa we. Uyu uhagarariye umuryango kwa Nshutiragumu Innocent na Nyanzira Imakurata yadutangarije ko Uwibambe Nadia azahabwa umugabane mu muryango nk'uko n'umubyaro w'Imana Serine yarawemerewe. Kwisaba mu muryango ushiki bagomba 8 gukora 8 bawuduhaye, nawe mama zawo asaba 8 wa nyina nk'uko rangiye w'umwana. Inshinganizo nizo zuza umubyeyi. Ibyo ni hame nkanye mukuru w'umuryango, ibyo ni hame nigewe uzabikwa, ibyo nta nundi azabibaza. Kandi na nyirakuru nawe ntabwo yamwanga, yishimye kundenza, ariko yewe ni murenze kubera ko mushye niwe mukuru nkamukurikira, ugiye ugomba kuzafasha uyu mwana. Kugeza ubu nkakwibutsa ko imvano y'ibi byose ari umuryango wa Nshutiragumu Innocent washakishaga umukobwa wabo Serine Uwimana, baburanye mu mwaka w'1994. Uyu yagiye atwita inda ya Nadia Uwibambe yerekeza muri Kongo. Amakuru avuga ko yaba yarakomereje ku mugabane w'Uburayi cyangwa se no muri Amerika. Umuryango uramukumbuye bidasanzwe ku bazumva ibiganiro cyangwa se nawe ubwe bakeneye kumubona igihe yaba agihumeka umwuka w'abazima. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Ikiganiro Agasaro Kaburaga mwihariko wa murisanga mu gikurikira buri cyumweru na buri wa mbere isaa 10 kw'isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro cy'umunsi murumvamo inkuru irambuye ya Nadia
Uwibambe wari umaze imyaka 27 ari nyakamwe. Mu Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yakoresheje inama mu mpera z'icyumweru gishize, inama rukokoma ku bukungu n'iterambere. Iyi nama yitabiriwe n'abashoramari, amabanki n'impuguke mu by'ubukungu. Niyo nama ya mbere ikoreshejwe mu Burundi kuva Perezida Ndayishimiye yagera ku butegetsi. I Kigali, Pierre Claver niyo nkuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yifuza ko inama rukokoma y'ubutunzi n'iterambere yakoranye kuri wa gatanu i Bujumbura yerekana intambamye zose zihari n'umuti wotogwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bw'isununure. Ico Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko yamaze kubona nk'intambamyi n'ubukene, ugusesagura amatungo ya leta n'ibiturire. Kubwiwe inzahabu n'amabuye y'agaciro Uburundi bufise hamwe byocukurwa neza, amafaranga bivuyemwo agashigwa mu kigega ca leta, vyoterera intambwe ikomeye mw'iterambere. Atangazwa nuko atariko biri. Muga vyose ndamaze kwibona neza bihagaze ku kwanjanjwa, bigahagarara ku bunebwe, n'ahandi Imana yaduhaye ibikwiye. Ivyo bihugu biteye imbere ni igiki bifise kama Uburundi butagira? Bifise ubutare, bifise isi, bifise abantu b'umutima w'ubwenge bashobora gukora bakiyumvira ico bokora. Mbega tweho muri ivyo tubuziki kenda vy'abarundi ivyo bakora mu mahanga ingene bafasha ibindi bihugu gutera imbere, mugabo mu gihugu cabo bikabananira. Mvuga nti no mutima w'ubwenge wahumirije, dufise umuzirikanyi uhumirije, turi kumwe twese birashoboka. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwara ishami Parcel nawe nyene yitavye iyo nama. We wasanga hakibuze abahinga n'abashakashatsi bomera nk'abahanuzi mu by'ubutunzi bw'igihugu. Ntidushobora gutera bizafashe ibipimo kuvuga tuti PIB mu Burundi ubingana gute, umwimbo ku munyagihugu ungana gute, dushaka ko bija hehe, abakene ingana gute. Ushobora gutera imbere utavuga ati ngezaha kandi nifuza gushika. Ntidushobora kuvuga ngo umwimbo wiyongereye, umwimbo wagenze neza. Ivyo bintu ibicitse imvugo ya politiki. Hanyuma ikindi dusaba cyane nuko conseil économique et social n'umugwi uri wanditse ibibwirwa shingiro kugira abantu biyumvire cyane ku by'ubutunzi bafashe gutera ibintu none